useljena je krajem 1968. godine. I tada su postavljeni temelji današnje školske zgrade. Ovdje gdje je škola bila, to je bila livada, tu je bila jedna velika bara gdje smo se, recimo, brat i ja i još dvoje, troje iz naše zgrade, lovili smo žabe ovdje. I pratili smo taj razvoj tog novog grada. Mislim, mi i moja generacija je gledala sve te zgrade, ove tu okolo, kak niču, kak se grade. Danas gdje je ovdje tržnica, to je bila jedno veliko udubljenje gdje smo mi po zimi to koristili kao sanjkalište, a po ljeti su, recimo, odrasli igrali ili nogomet ili bočali. U nekom momentu se položile velike cijevi. Ili to široke cijevi, za ne znam za šta, onda bi mi po tome, po cijevima išli. U jednom trenutku su bile iznad rupa. Škola otvara svoja vrata u školskoj godini 1970. kroz 1971. Okoliš škole nije bio uređen, pa su učitelji i učenici dolazili u gumenim čizmama. Kretali smo ujutro u 7, sat je bio 40 minuta. Bile su 3 smjene, znači i još su se djeca vozila u Jakuševac. Ovi niži razredi neki su se vozili u Jakuševac. Sve je baš lako, krvi suze mogu teći, sve je baš lako, krvi suze mogu teći, sve je baš lako. 13 prvih razreda, to je jedna škola. A, B, C, D, E, F, G, H. H, L, M, N, J i O. 13. Puno djece. To kad si išao po hodniku, mora plivat među njima. Jako puno djece je bilo i tako i kolektiv je bio velik. Nas je bilo preko 120 učitelja. Suze mogu teći, sve je baš lako. Sastanci su bili tjedno 2-3 puta, ili ovi od samoupravljanja ili stručni od škole. Puna učionica, ljudi, profesora, i vrata od kabineta otvorena, tam su isto bili ovi glavni, pušilo se, otvorili smo prozore, sjednice su trajale, a valjda 3-4 sata, ne znam da se ti sjećaš. Dorica je naheklala, ne znam, stvari. Pa to je bila moderna škola 70. godina. Svaka učionica imala crno-bijeli televizor. I gramofon. Imala je ploču za spuštanje, za projeciranje, grafoskop, episkop, dijaskop. Tu ti je bilo skladište u pravilu. Tu se ja držao dječje radove. A ovdje, tu iza, to ti je bio fotolaboratorij. Kabinet za strani jezik. Tamo su svi učenici imali slušalice i ograđeni prostor. Učiteljica je imala pult gdje je imala je magnetofon, imala je snimljene ploče, sve. Ogromnu školu, ogromni prostor, ogromni holovi, hodnici, dvorana. I to mi je bila jedna prilika da mogu estetsko uređenje zbilja podići na jednu razinu. Pogledaj ovo. Da, a ovo? Gledaj ovo mala jušna loptica. Pogledaj ovdje medalja i pija. A pogledaj ovo. Na 3. mjesto. Wow. Pa kad smo mi vas na Mladosti vidjeli da dolazi škola Mladost, mi smo rekli gotovo, nema više, nema šanse. 2 put smo bili u Finskoj, u Helsinkiju, 2 put. Je li to godina 95. i mislim 96. odmah drugu godinu.
je Zagreb išao. To je bilo u sklopu reprezentacije Zagreba u stvari. Smo išli na svjetsko to prvenstvo. Sve lako kad si mlad, svako djelo dobro ti stoji, ma svaka rana manje boli. U školi su se učila 4 jezika. Engleski, Njemački, francuski, esperanto. stvarno? Da. Školski list Iskrica. To su bile predstave, oni su svirali, da ne to je kažem. recitali zajedno s To su vojskom, bile to si predstave, nema, to to ja je mislim bilo, da da, nikakvo da. kazalište Da. tako Je, nešto je, nije svaka imalo. čast. Mislim, Nije bilo zavisti među ljudima. To je jako važno. Ma velim ti, oni tim su meni više što pomagali kad ako je sam Marija nešto krivo. pobjedila, to je bila ne samo njezina, nego čast cijele Tako škole. je, tako I je. grada Zagreba, i roditelja, Sve, i da. svi u nas. Idemo Larisa Lipovec. Tadašnja jugoslavenska prvakinja u ritmičkoj gimnastici. Ritmiku je predavala na školi pokojna Kaja Slovenc, gimnastičar. Onda je bio Željko Kenigsnicht, glumac. Onda Lana Klinger, pjevačica. Onda ova Iva EIB. Ona je snimala i vježbala onu pjesmicu Sol i Papa Sol, s tebe papa. Onda je bio Joško Martinović, to je bio djelatnik televizije sad. Predstavljate sebe, svoje roditelje, svoju školu, svoj grad, svoju državu. I tako da su, mislim, roditelji uvijek vele da smo ih ne samo obrazovali u ovoj školi, nego i odgojili. Pa nema Barbara Rokonik. Nije to baš strašno kad ti klinci govori, svoje probleme stavi u džep. Nema razloga za paniku, nema mjesta za strah, ma tek je počelo. Tek je počelo. I baš se dobro osjećam jer u vrijeme na moje strane. 90. prošle i sve, mi smo njega normalno oslovljavali sa druže u osnovnoj školi. I sad mi dođemo u restoran nakon svega toga, tih godina, druže, ti ste ono, restoran se okrene. Da, ali smo imali veliki izbor tih slova aktivnosti. Ja sam se... I to sve bilo free. Da, to je bilo free. Ono, hoćeš ići na atletiku i jednu godinu hoćeš ići ritmičku gimnastiku, da, i mi smo se zbog društva u stvari družili. Išli smo na sve živo. Na škole. Ja tu odnosno prvo mjesto 80. Većinom strojeno. I baš se dobro osjećam jer u vrijeme. Da li ima neko ko bi probao igrati odbojku? I onda smo se nas par javili, oformila se ekipa i bili smo toliko dobri da u stvari već na kraju 7. razreda smo igrali već u prvoj ekipi, a kad smo postali 8. razred onda smo, ja mislim, čak bez izgubljene utakmice pobjedili na prvenstvu Zagreba.
Mi smo imali one obične dnevnike koji su čak znali i nestati, bilo je i krađa tih dnevnika iz zbornice. Da, to je u mojoj generaciji. Jeste i vi sudjelovali u tome, si ikad saznala? Nisam. A i da jesam, ne bi sada priznala. Kad ko brblja, prvo opomena, drugo stojiš. Da stojiš, da? Ako još pričaš, onda dobiš pjesmicu koju moraš recitirati. Ako stojiš 3 puta taj dan, opet pjesmicu recitirati. Da sam bila, ispunila bih svakome želju, mladom i starom. Gledala bih tko se tuče i tko se ne tuče, tko je kriv, a tko nije kriv. Vidjela bih je li došla zima ili jesen, dolazi li sunce ili oblak s kišom. Voljela bih letjeti, bilo bi mi najljepše kad bih mogla iz neba skočiti u more. Voljela bih da mi se to ispuni, ali ja sam samo učenica koja ide u 2. razred. Peticija da naš sastavak dođe do priredbe, da se čita. To da neko drugi čita. Nije bilo da sam neko čita. Ako si Krk i naopako napisao, neće izgubiti smisao. Kužiš foru? Krk će i dalje biti Krk, najveći otok na našem moru. Ostalim otocima Krk može biti tata. Na njemu je Bašćanska ploča, prvi pisani spomenik Hrvata. Smlada li te umor, postaneš li mrk, napusti školsku klupu i dođi na Krk. Možeš doći s mamom, s tatom, s djedom, bakom. Možeš kopnom, vodom i zrakom. Doduše, prastari Hrvati koji su se u prastare Hrvatice zatelebali, sve do 7. stoljeća dolaskom su kolebali. A možda su se bavili mišlju da naprave aerodrom u Omišlju. U mladosti tu sam si našla muža, imala sam razdjelnicu iz kemije, ona me usmjerila u moju profesiju u životu. Profesorica Marija Jerković vodila je u to vrijeme novinarsku grupu u kojoj sam bila vrlo aktivna i evo izgleda tu se i zarazila. Govorim to da smo stalno morali nositi kute. To je bilo strašno i onda je bilo pitanje prestiža, ko će si nabaviti drugačiju kutu. Da nije dosadno plava ili ne daj Bože crna, nego da ima neki ukras. Traktor jakna na jedno rame, cigica i krug oko škole. Moraš biti viđen, inače nisi napravio. Znači idemo, nazovemo se, naravno na kućni telefon, ako imaš sreće prijatelj ili prijateljica u kući doma pa ćeš ih dobiti, nije bilo naravno mobitela. I onda je pitanje bilo, hoćemo džir oko škole. I onda se to ide oko škole. I svi su išli oko škole i onda sretnete druge pa se malo podružite pa sjednete na klupicu. Ja se sjećam da smo čekali sentiš na Bajagu. To smo čekali, kao kad će sentiš, da se možeš malo stisnuti s onim simpatijom. A stiskali smo se u novu. Da, ovo je bio sentiš i prilike. Najnormalnija stvar, ne trebamo se ni čut. Znamo da u 1:20 smo ispred škole, imamo tu svoju gumu ili kako to nazvat. I onda smo mi igrali gumi. Ja sam izgulila stopala na gumiju. Ja ti znam Garfield od početka do kraja pokazati. On je jednom stavio, ajmo svi kao ko se sjeća, ko je od poznatih živio u Utrinama. Kak sam se ja... Da, to smo još 2 puta, 2 kruga smo imali, pa to je nevjerojatno, koliko ljudi još prošlo. Zapravo dalo jako puno vrijednih, interesantnih, zanimljivih i poticajnih ljudi. I onda kad čovjek skuži da su svi ti ljudi negdje rasli ovdje oko njega, imaš feeling da si pokupio tu energiju i da si dio te energije ponio i sa sobom i to je baš dobar osjećaj. Dopis je stigao ovako. Od sutra nema više pozdrava zdravo, učitelji,
učiteljice, profesori oslovljavaju se sa gospođe učiteljice, gospođa profesor, pozdrav je onaj dobro jutro, dobar dan, doviđenja ili faljen Isus i faljen Maj i tako da. Ptico moja mladih krila, visoko mi letiš ti, mene zove domovina, slobodna ćeš ostati, ne bojim se ja umrijeti. Onda ratne godine, škola je staklena, kasarna, vojarna, odnosno kasarna Maršalka je bila preko puta. Pucalo se pred školom u ulazu vreće s pijeskom, da ipak kada djeca ulaze ili izlaze ne pogodi ga na ovome. Bježali smo u tržnicu u sklonište dolje. Nekoliko poslije podneva smo proveli dolje tome, prekid nastave. Sjećate li se tijekom rata koliko smo izbjeglica imali? To sam ja htjela reći. Izbjeglica, pa je bilo preko 40 učenika u razredu, ali ta su djeca bila divna. Toliko su nam zahvalna bila i onda smo s njima i radili ako je bilo nekih nedostataka u znanju. Razred od moje supruge bila je mala iz Vukovara. Kada su ti tenkovi se paveli prije polaska i napuštanja vojarne, kasarne utrine, ove Maršalke, turirali su tenkove, to je brujalo, ona je pala u nesvijest. Zato je se sjetila Trpinjske ceste. Smo po noći, po noći smo dežurali, reci pričaj. Ja, po dvoje, da. A tu gore, bez veze. Smo dežurali cijelu noć, ne? Bilo je jako teško vrijeme. Nisi bio siguran, niš nismo imali vojske. Razoružali su nas. Bio si goloruk, ali si imao srce. Je preveo Mon pays croissy. Ide ovak tu le ton je ne pense qu'à toi. To je prekrasno bilo kad su pjevali Zamisli domovinu na francuskom. L'acier dans mon cœur, c'est la usad falša. Fantastično. C'est l'amour qui bat. Njemački smo bili preveli, sjećaš se? Onda je refren, evo. Mon pays, ma Croatie, mon pays, ma patrie, à la force des plaidoyer et les yeux noirs de mer, mon pays, ma Croatie. Da, on je bio tada predsjednik Sabora. Evo, tu smo Marija i ja, mi smo išli s njim, bio je predsjednik Sabora. Na početku Onda nas je primio kardinal Kuharić i doktor Franjo Tuđman. Dakle, i doktor Franjo Tuđman je primio naše učenike i te učenike iz Francuske. Ja sam se šetao uz rijeku Savu tamo i nailazio sam na panjeve, velike, ogromne, koje bi tamo izbacila pored toplane Sava. Ali uvijek sam zamislio, ko zna, to je skupo da se preveze u školu. Ali kad sam saznao od ravnatelja da mogu, da jedan panj da dovezem, onda angažirao sam majstore, onda našli smo jednog prevoznika i dovezli smo tu. Onda sam u holu tu čistio od blata, od kore i tako, eto. Znači, ovih 88 crvenih javora, onda ovaj dio tu hrastava uz ovaj putelja koji ide prema tržnici. To su sve učenici i nastavnici sabili. Da hrvatski moraju znati, to je materni jezik, da je matematika temelj svega, a sve ostalo kemija. A dajte mi meni recite ovako, kako nastaje ugljikov dioksid? Ajde. Hrana, balačna možda. Gorenjem? Gorenjem kisika. Ugljika ili tvari koje sadrže? Kaže, ti tvoja kemija, kaže, kad imaju kemiju i biologiju, kaže, uopće ne uče zemljopis, ne? Ja kažem, ali to nije moj problem, to je tvoj problem. Oni znaju da moraju učiti. A 1997. do 2009.
Bila sam sa našim učenicima 8 puta na državnom. Na testu je bila druga. I na eksperimentu je bila druga, jer sjećam da sam ja bila tada kao ispomoć u državnom povjerenstvu. I malo sam posebno trajektom vozila u Split, jer je išla na državno iz Francuskoga i tamo je postigla prvo mjesto. Osmi razred znala sam da ću biti nastavnik TZK. Djeca su bila divna, ja volim djecu, djeca su mene volila i to, najviše mi je to, mislim i sam posao u školi, što su mi djeca dala ljubav. U 42 godine, 3 radna dana službeno sam na polju. Pristupi mi jedan gospodin, tu negdje 40 godina. I naravno nisam ga prepoznala. I on veli, jeste vi Marija Jerković? Ja velim, jesam. On veli, znate da sam ja bio vaš đak? Veli, tak mi je drago da vas vidim, a sad sam doveo svog sina koji ide tu u školu i doveo sam ga na priredbu. To su oni lijepi trenuci. Ma to je ono zbog čega se rasplačeš. Zamisli, ja ga nisam prepoznala. Ja sam rekla, oprostite kak se zovete. 40 godina, tu je bio sa 15 recimo kod mene. Imam od mojih učenika, imam nefrologa, imam endokrinologa, imam psihijatra, imam neurokirurga, imam doktora obiteljske medicine, imam doktora kemije, a neću govoriti o ovim drugim strukama, dakle, koji su vezani za prirodoslovlje, jako puno. Ja. I još nešto na Fejsu imam, 50% su moji učenici bivši. Dobre djevojke, one idu u raj baš sve, loše djevojke, idu kud god zažele, dobre djevojke. Kada sam sadako dosta tužna bila na našoj glavnoj pozornici, koji je dan danas tamo, i znam da sam sjela i da sam pustila puno suza i da sam rekla, Bože, zar je ovo sada kraj? Završila je ovih 8 godina, pa ja se ovdje više nikada neću vratiti. Ja sam krenula u prvi razred u ovu školu 1977. Još dok su dinosauri hodali po zemlji. Dobro, nije baš tako. Pa sad računajte, 8 godina još... Svih 8 godina sam bila ovdje, da. Sportske igre vani. Svi smo znali se naći na igralištu, obavezno se igrala košarka. Košarka je bila broj 1. To naše igralište, obavezno, to je bilo stvarno broj 1 skroz. Onda od sporta dalje bila dramska grupa. Obavezno su bile nekakve kazališne predstave, nekakve kazališne uloge. U svakoj sam morala biti, to nije moglo proći bez mene. Dalje, svaka priredba, uvijek sam vodila priredbe. Čak sam plesala i folklor. Moj ljubimac je kanarinac žut. Skakuće i cvrkuće i ponekad je ljut. Ime mu je Miki, tako da se zna. Jer cvrkuće kad je kiša i kad sunce sja. U kutu sobe do prozora smješten je kanarinac moj. Veseo i živahan, al po kavezu svom. Mirno spava, kralj zapruđa i utrina. Dobar dan svima, ja sam Merin Ramić, učenik osnovne škole mladosti. Bio je zadnji dan francuskog, super, nemamo francuski, uzeo sam, batio sam radnu, ispala iz sredine, pukla je sredina, ne. Ramić dere knjige, idemo svi. Dolazi Ljubika Blagojević, bila mi je učiteljica. I ovo je do koljena knjiga. I gore na razglas, nakon 15 minuta, učenik Merin Ramić dobio ukor. Znači, počeo sam jedan profesoricu Boženu Goger, kojim putem pozdravljam i zahvaljujem sam jer sam na temelju profesorici došao ovdje, puno je hvala.
I počeo sam se nakon zamjenama od 2-3 mjeseca, na kraju sam upoznao cijelu školu, došao je natječaj i tako sam ostao. I mislim da je zadnja godina bila profesorice Đurkan, Milke, koja mi je bila razrednica. Kaže, mali, šta ti radiš ovdje? Skoro jesam, znači od 7. do 37. godine života, 20 godina u Išćevom prilazu. Takozvana limenka. Po ljeti je vruće, po zimi je hladno, jel? Da. U to vrijeme sam bio razrednik 8. C razreda. I ništa, mama radi ručno, sam živio sa roditeljima doma, ne? I mama mi zvoni na portafon i kaže, ne znam, dole su ti nekakva djeca, ne? Ja sam prvo mislio da neko nešto žita za papir ili neke, ne znam, bilo je maškara u to vrijeme. I dođe meni Patrik, profesore, kažem, šta je Patrik? Aj s nama na bicikl pa idemo na Bundek 2 džira, I ono gleda, kaže, ma pa to su ti prijatelji, ma nema, kaže, to mi je učenik iz razreda, kao, i on rekao, dečki, ne mogu danas, kao, jeste neki papak lijevo desno, na kraju smo sad čak i provozali tu neki drugi dan i eto, nekakva anegdotica, kažem, da su mi djeca zvala, sam s njima biciklom voziti. Ništa tako ugodno nije kao kad se smije Ivana. Živjela sam u Neboderu ispred škole, pa sam se preselila preko puta u zgradu neko vrijeme. Onda kad sam se udala, sam se vratila u Neboder, pa kasnije sam se opet preselila u zgradu. Uglavnom živim 50 metara od škole non stopa. Pažljiva, zainteresirana i aktivna na satu dobro zaključuje. Odlično se snalazi u složenijim zadacima. Kad sam išla u školu, sa svim profesorima sam imala korektne odnose, tako i dan danas još uvijek radim s nekim od svojih profesora i usprkos tome što su mi 100 puta rekli da im kažem ti, jednostavno ne mogu, oni će uvijek biti moji profesori. Karneval je dan kada je cijeli svijet čudesan. Djevojčice slatke maskiraju se u kokoši, guske ili patke. Možete vidjeti uglednog stanovnika kako na ulici glumi pijanog vojnika, a možda primijetite i jadnog penzionera kako oponaša susjeda ludog milionera. Dobro bi bilo da za karneval ljudi ništa ne rade i ništa ne stvaraju, nego da se na karnevalu odmaraju. Bilo bi dobro da se zove još i dan bedaka i da na taj dan bude pametna budala svaka. Na karneval neka se mame maskiraju u dame, a tate u dvorske lude. U ime njih i u ime nas molim da karneval svakog dana bude. Koliko njih je zapravo ostalo u Utrinama i sad zapravo njihova djeca opet tu idu u školu i onda se opet nakon puno godina sretnemo recimo kad vidim njihovu djecu u školi tu kod nas. Jel znaš da je moja mama išla u ovu školu? Pa daj, pa i moj tata. A jel znaš da je Jakovljeva mama išla u ovu školu i imala istu učiteljicu kao Jakov danas? Od početka je tako, ja sam prva generacija bila. Mene iz škole kak je došla, tak je mene prvo dobila. Evo Jakov ove godine kreće u školu na jesen, ne? Joj, veli ona i ja primam prvašiće na jesen. Ja rekao da, krasno, možda bi bilo lijepo kad bi dopao k vama, super bi bilo da ima učiteljicu koja je bila i moja učiteljica, ona baš lijepa uspomena. Nema više. Pa dalje pišemo mi.
Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom. Drugi zate ovaj svijet grade, s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te i svaka ima svoj sretan kraj. Al prešućuju da taj svijet krade baš tvog sunca sjaj. Jedna mladost, jedan san sreće, al do nje još dalek dug. I dok srce na svoj put kreće, u taj svijet odzvao i žut, odjednom će